kadazan sumusuy data lunalun kumaadoy ti kampung punganan pinapang poin sumpah kidos do babang moyong ikisinado tu batu ihono o kampungku pinampang no poy to binay ko mavino si zuno tuhun kadazan minamasok na tipogun toko sabah iba ano gido ko basanan om nagi katundaan may tiit pinapang noo kampungku kampung di kinohodionku kampung di kaupusan ku tomoimo sebab tuhun ngabi ang avasi om nagi amin kawang tertiit kampung pinapang ika kadazan sumusuy data lunalun kumaadoy ti kampung punganan pinapang poin sumpah kidos do babang moyong ikisinado tu batu ihono o pang no poy to binay ko ngabi no si zuno tuhun kadazan minamasok na tipagun toko sabah iba ano gido ko basanan om lagi katundaan itiit kampung pinapang noo kampungku kampung di kinohodionku